Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kurutwa mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kurutwa mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha kurutwa mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri rwose 16 z'ukwa gatandatu 2024. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose bitangazwa, ari nayo mpamvu rwose tuba twicaye hano kugira ngo nyamuneka ibi bintu tubibagezeho. Tugiye kuba twirukanya mu gihugu cy'u Burundi rero turebe uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira ariko mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Mulangala, bari muri Coline ya Tongo, bari hano za Ubanza, bari Gitega, bari za Kirundo, bari Bujumbura, bari hano mu bice rwose bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Tubaye ikaze by'umwihariko hano kuri uyu muyoboro wanyu. Badukurikira rero by'umwihariko bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, baba bari United Kingdom, baba bari za hariya rwose muri Amerika, baba bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi rwose nyamuneka mbabwira ati mutera agatebe kuko rwose muri ano masaha tuzajya amakuru menshi cyane agiye atandukanye by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko tukaba turi buze no kwibanda by'umwihariko mu buseruko bwa RDC tukareba uko situation ihagaze muri rusange. Twirukanse cyane rero reka duhita twinjira mu bice by'ano za Uvira, ngira ngo turaza kubabwira uko situation ihagaze. Uwitwa General Neva nyamuneka rwose aracyakomeje kudeployinga, ariko impamvu akomeje kudeployinga ni mu buryo bwo kugira ngo rwose aze gukora buri kimwe cyose gishoboka mu gihe intare zasarambwe zaba zimwatatse kugira ngo zikuremo umujyi wa Uvira bize kurangira by'umwihariko zidageze ku cyo zishaka kugeraho. Turaza kuba dukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye akomeje kugenda aturuka mu bice nka za hano Gitega. Turebere hamwe iby'inama zikomeje kugenda ziba, zikaba ari inama n'ubundi zikomeje kugenda zihuza abanyamuryango b'ishyaka rya CNDD-FDD, maze iminsi mbabwira yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza kubera uwitwa General Neva bivugwa ko rwose yamaze kugwiza abanzi, ariko aba banzi bakaba bari indani muri politika y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se bakaba barizwa indani muri CNDD-FDD. Abatabarizwa aho ngaho urabasanga rwose by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ari bamwe mu bahoze mu nzego za leta ariko bakaba batakibarizwa. Mugira ngo mu minsi yashize birukanye uwitwa Gervas nako buca bakunze gutazana kugarika, ibyo twarabibabwiye. Tubabwira amagambo abitwa Agathon Rwasa bavugiye ku mateleviziyo akomeye arimo za France 24. Tubabwira amagambo akomeje kugenda atangazwa n'abitwa General Jobe Bunyoni bari mu magereza. Tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko mu gice rwose cy'i Burundi. Hari amakuru rero tugiye kuba twinjiramo, ngira ngo hari byinshi birimo birapangwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva iry'amatora barimo bagenda bavuga yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi bitagenze neza. Byose tugiye kuba tubyinjiramo gatanu kuri gatanu tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka mu kibira turebe ese byifashe bite, turebe nimba zakatanyama z'aba FDLR ndetse rwose n'abazalendo ari z'abazikiriyo n'abarundi b'imbonakure by'umwihariko muri bya bintu byabo bakomeje n'ubundi byo gukora buri kimwe cyose mu gufatikanya kugira ngo barebe nimba iyi Uvira itavamo. Turaza kubikomozaho, turaza kuzenguruka by'umwihariko turebere hamwe abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Byinshi cyane bigiye bitandukanye turaza kuba tugenda tugarukaho, tugiye tuvuga impunyampunyi bwakira bugacya muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo musabwa nta kindi ni ugutera agatebe kugira ngo tuze kugendana neza. Twirukanse cyane rero by'umwihariko reka duhita duhera ku nkuru idasanzwe yakomeje kugenda inanurwanurwa cyangwa se inavugwavugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Akaba ari inkuru ikomeje kugenda ituruka mu bice by'umwihariko by'ahitwa za Uvira. Kugeza magingo aya ni Uvira ikomeje kugenda yibazwa byinshi cyane, ariko kikaba ari n'igice gifite icyo gisobanuye byaba kuri kote y'i Burundi, kikaba ari igice gifite icyo gisobanuye kuri kote ya RDC. Mbere na mbere
mu gihe ku gice cy'i Burundi baba batakaje iyi Uvira, baraza kuba bafite ibyago byinshi byo kuba isaha n'isaha by'umwihariko igihugu cyabo cyagaragaramo umutekano muke, kuko birashoboka yuko iyi Uvira n'ubundi tuzi ko Red Tabara iri muri Sud Kivu ishobora gukoreshwa na Red Tabara yinjira mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko ivuga yuko yo igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwari buriho bwaramaze kuvaho, ubutegetsi bwari buriho bwaramaze kwegura, kuko bashaka ubutegetsi bwiza bugendera kuri demokarasi, ibyo nibyo bifuza. Ubwo rero rwose nyamuneka bikavugwa yuko mu gihe baba bageze gutya rwose, by'umwihariko binjiye muri iki gice, ibintu byahita bitangira guhindura isura muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko birumvikana ubwo ku gice cy'i Burundi, murabizi ko ingabo nyinshi n'ubundi kuva mu Burundi, byaba Bujumbura byaba mu bice bigiye bitandukanye hose haturuka i Burundi, abinjira muri ibi bice rwose byano za Gitega ari ibintu byoroshye, nako plutôt hano za Uvira ni ibintu byoroshye. Rero ubu tuvugana barimo baradiployinga bakora buri kimwe cyose gishoboka, kugira ngo rwose isaha ku isaha, mu gihe hano haba haje kubaho ikintu nakita yuko ari nk'imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, n'ubundi baze gukora buri kimwe cyose ibice babirekipere muri rusange. Ubwo rero rwose barimo baradiployinga, byaba abasirikare benshi by'umwihariko bakomeje kugenda baturuka mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, byaba abari bari hano mu bice bya za Uvira, barimo bagenda bisuganya kugira ngo isaha n'isaha, mu gihe ibintu byaza kubaho, bize kuba by'umwihariko basubiza inyuma icyitwa intare zasarambwe, zikomeje kugenda nazo zigaragaza ko isaha n'isaha zishobora kuza kwataka. Murabizi ko rwose ziri mu misozi by'umwihariko hano hafi na za Uvira, ahitwa za Kiriba, ahitwa za Runingu, ahitwa ibice bya Ntuza bya za Ruvunge, hose bamaze kugerayo. Ubwo rero rwose baba bafite ubwoba yuko isaha n'isaha by'umwihariko ibintu bishobora kuza kuba byahindura isura muri rusange. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane nyine birumvikana bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa, kuko ubu tuvugana by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare benshi baracyakomeje kugenda boherezwa, byaba abarimo baturuka mu bice bigiye bitandukanye bari kugenda boherezwa, byaba bakomeje kugenda baturuka mu bice byose by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, bari kugenda rwose nyamuneka bagira gutya boherezwa hano za Uvira, kugira ngo barebe nimba ubundi ibitero bishobora kuza kubaho n'ubundi, cyangwa se nabo bakaba bagaba ibitero kugira ngo umwanzi bamusubize inyuma. Ariko biracyagoye, gusa dutegereje ko isaha n'isaha n'ubundi haza kuba rwose ahantu abera imirwano ikomeye, nubwo kugeza amadinga ya imirwano muri ibi bice itari yatangira. Yes, reka tunahave rero duhita twigabukira gato muri CNDD-FDD, by'umwihariko ni igice by'umwihariko navuga yuko gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, kikaba igice navuga yuko gikaze ku rwego rwo hejuru, kuko nicyo gice kivamo na perezida w'igihugu cy'u Burundi witwa Neva, cyangwa se uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye. Murabizi ko ari we perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo unakiyoboye, ndetse binavugwa yuko iki gihugu cy'u Burundi kibura n'imyaka igera kuri 2 kugira ngo cyongere kibemo amatora. Isaha ku isaha n'ubundi nibo njya no gutora, bagomba gutora uwitwa Generali Neva, cyangwa se perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero by'umwihariko ibintu hano byakomeje kugenda biba ibindi ngira ngo maze iminsi mwumva ikijyanye n'itegurwa ry'amatora y'abadepite. Amatora y'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko yagiye agaragara, ariko muri uku kugaragara abenshi bavuga yuko yagiye agaragaramo abanyanga, yagiye yibwa, uwo General Neva adashaka ntabwo n'ubundi yigeze agaragara by'umwihariko muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ni uko kugeza amaginga ya hano mu gihugu cy'u Burundi ikijyanye n'amatora, cyangwa se ikijyanye n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, baracyakomeje kugenda baryana mu buryo navuga yuko budasanzwe, ndetse isaha ku isaha ni bamwe mu bantu bashobora kuza kugomeza gucikamo ibice mu buryo navuga bukomeye cyane. Yes, birumvikana rero by'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi bivugwa
amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda agaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona rwose hano hari drone inyandikira ambwira ati nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura. Ndabona rwose hano hari drone zirimo ziranyandikira zimbwira ibijyanye na za Uvira, bampa amakuru gake gake bagenda bambwira ati ibintu rwose bishobora kuza kuba ibindi kandi koko ni ibintu byumvikana kandi binagaragara yuko neza ibintu bishobora kuza kuba ibindi. Ni ibintu byumvikana kandi binagaragara yuko ibintu bishobora kuza kuba ibindi. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugera bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi Burundi. Ibintu bikomeje guhindura isura, bikomeje kuba ibindi. Uwitwa General Neva mu kaga gakomeye, abanyapolitiki benshi batamukeneye. Ngira ngo mbabwira abanyapolitiki benshi barwanya ubutegetsi bw'u Burundi kandi bari no mu gihugu cy'u Burundi. Aba ba General Guillaume Bunyoni bari mu magereza bashinzwe kugerageza kudeta mu mwaka w'2015. Aba ni bamwe mu bantu batumvikana n'uwitwa General Neva. Shyiraho aba bagabo ba René Estor, ushyiraho abagabo bita ba Gervas Ndakobuca, nubwo anabitwa ba Reverien Ndikuri y'umunyamuryango mukuru wa CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru, ari umwe mu bantu batibarizwamo. Ni umwe mu bantu n'ubundi bagaragaza inshuro nyinshi yuko batizera icyitwa ubuyobozi buriho cyangwa se ubutegetsi buriho muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeza kugenda bihangayikisha benshi igihugu cy'u Burundi, bavuga bati isaha n'isaha n'aba banyapolitike by'umwihariko bashobora kuzagira gutya bakaba basubiranamo mu buryo navuga bukomeye cyane muri rusange. Turarindiriye utahukana intsinzi mu mujyi wa Uvira, ariko ko tuvyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Nico gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi, batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane. Na cyane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ibyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe
ab'aka karere, abo muri Congo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforuma abakozi gusa, atari systeme yo guforuma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya